Firmamente kata ia 2028 PLP voto selesai pelo menos se itulah hari uma mesa mas uma naita hari moto sabe itu neliba tenia voce era uludian lori kuna simbolo aswain berani nain kari sirama lori helita nebe lori ku aswain los duni dia berani atu hari saida maklalos dia hakikat deh dan los berani atu hari idane bela diak dia tegi hati yang kati dan ela dia labele pinor itu ne prinsip ho kadera labele gadai ke pinor itu ne prinsip ho osa tambah itah karak atu kalau mudansa tem que sacrificar privilégio serne dia ke obrigado ba itu ne belun MC ne be forgiven my how hanesamos membro da hosi Toriku buka dikfunang. Nebe maita pasal 5 primero maita dia movimento Toriku buka dikfunang. Antes atu hato hanoin rumah kau na basai dan magohin tadi MC dia. Razão fundamento ka dinamiku maida halo de jam mahon baita hotu hodibel na fatin. Continua Italia luta ba libertação popular. Lalu hamos ia bimenane hakarak atau hauni hakruk ba Italia belumbo aman General Taur Mataruak nebe maka sebele sai hanesang na Roma nida fitung ida podibele lauluk itatuir bai tene objetivi da ohin utotu hakila den salve tene rai liberte tene povo amini hakruk no terlese ba aman reza na fating atrune nivel hetang forza sauridiak po nivel hamutu koita mai tabasali sekarang mau sakruk ba struktura Partido Libertação Popular posi vision to visio nomos estrutura terceiro devemos serviço macas coordinune bele convence itania maluk sia nebema horse iha sorry agora vai muito coita cro vai te bot sermia serviço tomak inclui o em Eurona de Osibalos Partido Democrático currículo kamu tu kau hau kita buat seratene algumas vezes uma semana pulai da liuba neve ohin karik ita dehan loriku buka di punan loriku sema makal duni siraba loriku sema ba konvensawi hermera dili hatlia ita buat sira yane imi ha hawi fo imi atas ita surmalia pelpe neve mai ta pasalima mal loriku buka di Haunia respeito no akrok mos ba presidente dari kebuka di funang o estrutura tomak nebe ke serviço makas teves respeito mos ba itene inan veterana aman veterano sira nebe makamutu gelo ite hene au fiar kata kita buat sira sina fatin taularan ba itene aman taur mataruak atu hamutu ba ita o dibele continua itene bisang lulik o di salvara idane agradecer a grupo by minha commitment tomak nomos ba foi saya sira nebe mak berani hamri po di foti minha decisão ida nebe mak significante teves ba futuro raidane futuro ite tebe hocelo dia hauni a grupo by minha berani dane tambah ita iha partido PLP simbolo loriku ne ia itenia ama bocera itenia bocera uludian loriku ne simbolo aswain berani nain kari sirama lori helita nebe loriku aswain los duni dia berani atu hare saida maklalos dia hakikat deh dan los berani atu hare idane bela diak dia tegi hati yang kati dan ela dia labele pinor itenia prinsipi ho kadera labele gadai ke pinore itu prinsipio osa tambah itah karak atu kalau mudansa
tem que sacrificar privilégio serne. Também nema hamo sakru, vai tabot serne decisão, pode mudar. E tabot serne ya prinsípio político ida pode mai fali hamo tu ko PLP. Idane direito deve lulik prega ia ema ida ida. Ita muda ita ne umalisang na ita salah. Muda ita ne religião na ita salah. Mas quando muda partido político ne garanti ita ne Constituição Reteli, garanti o direito universal dos direitos humanos internacional, garanti mos ita ne igreja, garanti mos ita ne fia tradicional lulik ne. Tamane ita bot sira decisão que lulik tertebes e toto akrok bedene. Nebe lorinko asuain, brani nain, wakita bot sira, amoto ko hau, amoto ko itani leader partido sira, kita karak atu muda duni situação indo hing aurona balu temi di han uku inane lai hona merece ona parita tu pele continua hari hanai respeita ia uku inane taba uku ne lalawana hodia lalawana justo lalawana mos lebe que na konu ho boti lebe que la merece tana tu bele acontece rai duri kita ne tamane mak ohing kita bot sira hamutu ko ita hotu ia PLP sai autor ba mudança autor ba mudança ita kari terus lakoi desenvolvimento lakoi muda lakoi hal buat yo ini henaba ita kari mudança ita nebe maka lidera hosi maneve iha sensibilidade ba moral sensibilidade ukun ho fuan ukun ho hadomi ukun ho respeita cultura mai didak ninian ukun ho respeita itene hanori kristau ninian laos ukun ho mai hatu de força baku hirus matan haresa ema premanismo vandalismo sirane ida telah merece atu tolera ida tamnema ita hotu berani podi foti de jamidane hawa kru no respeita baita bot sira hotu ita hakarak ema de bema korsida se sai autor mudança de autoridade de bema que responsabilidade moral de bema se bele atu hamrik nome itene estado pode continua itene desenvolvimento para libertar itene a população itene povo ou se mukit ou se susar ba moris dia tamnemak atu Fordit haunia hakruk parabéns ba naihira nebe makohi tahanoi haresa mai hamutu ko PLP nebe ke lidera hositania aman velumot taur matan ruak bakai rukun ia periode tirmai então saída mak kita belhalo ohi ita hona tinang klaran 2026 Kari Glasara edição se acontece iha tinang clarang fulan junho para esse none iha 2028 ita hela lorong atu situ tolu nolu atu halo serviço odi bele hatang bai minia kompromiso do iha tente ba itane visi deve que propose dan kata kita bele galai odi PLP ba Vitória odi none bele karukun tambah ia Estado Direito Democrático atau bahalo mudança bakai rukun tenggelis partido tentang so partido dari bemak ita fir ita hare katak bele halo ukun desenvolvimento ko dia ko fuang ko domi uniku ko figura itania awan taur matan ruah layatan ruah ia fati dane ita buat sir bele asistirasi saya dema kontesi itania railara Kodune ita hela lorong atu situ tol lorong nene ita bot sira ita hot serviço atu buka pelo menos lorong ida maida lori maluk serseluk maitang lorong ida maida nai lima ne TPC trabalho de casa per ida baita hotu sei tudo per halone au firmete katak ia 2028 pel penia voto si sai pelo menos se italah hari uma mesa mas uma naita hari amoto sabi yang teneliva awne kargin mínimo liu ita karak sabi yang teneliva ita fo sabi ita bel tama amoto se la fo sabi se la bel tama ou se dia kliutang hakasa começa agora uma ita makari
poi meta convida Cerselu karik ne bemak Persija to apoy ita honune haune katak hau ben habarak haune lefuan hau fiar katak ho hanoi barak idane bele inspira ita bot sira atu bukatan tebot sira agora saya ambassador duta konsul loriku aswai nilian hori bale wa continua bukatan Cerselu katu ben mai hamotu ko ita ane sangohin lokrai haune makanede haune hakruk no obrigado barak wetu bot sira ni atenção kari que batru mawato ladung kona karing haus desculpa obrigado ai